Ekskluzivno za In magazin srbijanska pjevačica Jelena Karleuša je otkrila zašto je javno stala u obranu Doris Dragović. U pregledu dnevnih aktualnosti doznaćete i koja je hrvatska poduzetnica navodno u drugom stanju, te zašto je glumica Vitomira Lončar jutro provela u policiji. Buka oko koncerta Doris Dragović u Beogradu ne jenjava. Jedna od rijetkih srbijanskih pjevačica koja je javno dala podršku hrvatskoj pjevačici je Jelena Karleuša. Ekskluzivno za In magazin Karleuša je pojasnila zašto je srčano branila kolegicu. Eto, ona je bukvalno ovdje predstavljena kao ubica Srba i verujte mi da sad ja treba da dođem u Hrvatsku i da udarni mediji mene nazovu ubicom hrvatskih vojnika, naravno da bi se to odrazilo na posetu na mom koncertu, ali kada neko tako nešto objavi mora da ima i tekako dobar dokaz za tako nešto i razlog za tako nešto. U ovom slučaju razlog je samo politika. Mislim da je krajnje nečuveno da se politika meša sa umetnošću, sa muzikom. Karleuša je sličan višemjesečni medijski linč doživjela prošle godine nakon nastupa na Beogradskom ušću, koji su neki srbijanski mediji proglasili debaklom. Jelena tvrdi potpuno neopravdano, budući da je ondje bilo više od 40.000 ljudi. Ne zna čime je zaslužila takav medijski linč. Niko od muzičara i od umetnika ne zaslužuje uvrede, ne zaslužuje laži, ne zaslužuje medijski linč, da se naziva ubicom, neprijateljem nečijeg naroda ili tako dalje.